Nalimi Kabai, Proho, Platinum Jubilee, Nitre Program, Arui, Kalazimi Shohina, Arriver Sada Itum, Program He, Sat Kabai, Rawi Bangli or Sangale. Kasakavad Ra, Pro Aruing Yawena, Sava Gida Galea, Jubilee Hui, Rang Ye, Saikor, Pro Nanatsang Mida. Nanang so kamiwi, ringa pa, shingriga hai, itum sai ko rali, samang shab kabai, pro nana so milo. Aruinga ya, pro itum kare. Program sada. Lori Mangali, Kilania Singli, Sagi the Glaya, Singagi the Glaya program, Ayaya Vihi. Tacham Taramaina, Kupsang Shapkavai, Prohon and Somiloda, Sai Korihi, Itumuivangaina Tankamia, Prohochu Christa Naming Sing the Seagasani. Amen. Jubilee to Lukon Komirno. Jubilee with Telecon Comirno. Hapok ter ngasai di chiko. Ariwa pilan khanga atam hi kwikau se kwira Solomon mong headman ana mangali khara mirno. Ana awi atam khilaka pilakhang ka khangkat le leke tum church anthem sangrom se ariwa atam saikore hi amikra limere. Good evening. Ati nile paniti community itum we aru aya chang World Cup kubaida mai la shin kuitu ye dai dena ati we iram le mai hi mara mi ture ka dal umak nang se generator no hin tha da sal ga itum ke sabai ne ye ne kup sang hoi ta se remake up the ina Masorla, Kayala, itum na mi pungija, Kasakwa, Brawe, Ming Sing the Kashi Baya, is local pastor, Kala Kashi Baya, is STNBA, executive secretary, Ming Energy, Oja Tenor, Lang Maida, Achi STNBA Luram, Hiwi, a tingly lady Claya. Languaging subcenter way, pastor being Kala Aling Yuradakle, church way, Katana being Kala Aji Tushar, Ku and Querbing, Ichi church way, Chika, Ichi Mother Church, Chili, Atumla, Cholagana Apamili, Rathankmi Wang, Latum Thai Corali. Lopong Crow Gala, Lopong Baptist Church, we Matun Sada, remake up the Ina Salam Sada, welcome Sadale Ara Itumna Aji Lopong Baptist Church, we Hakshini the Pangakang Sung need a platinum paniti, community Linatum Thai Corona, Rangurumida, Lumlo Lagana, Itumna, how for and Silaga. Kup and the Palagana, Kupsung Shapwang, Itum Vareli, Samamante, Hivang, Hili, Kipak Valley Klaxi, Hakno, it had the shock away, Mashara no G, make up the ina Yari Securely, it had the Hangai, Ina, Itumna,
Ari pilan kangka laka itumui panit hi mion pok khwai wang ina khiga sage nene siga vreni jata se achala ari lamang chelak la le je itum sai kurali he ka sa khwa ra pro atan nang ta makeup jen narau de mohok pyo ina ari punga tam tharan pro lopong khu jersey ra la songka de tingum hangsini de phanga ka sung platinum di rehi miyon gi de itumna hon jingje na ngai de ji ra sung jau de ari itumna hopo u de ngran ping hari he ra ara itumna phani thi mayon po ka ko bai nang de rimpa lak aina kupson se phwai wang obro ho no so mi ji mi ge chibri ta sum lak lo de itumling tang khamia pro Jesus Christo wi ming sin po nei amen Ngoài Hoàng Quỳnh là trong sân mai trường Quỳnh. ning shiare aru itum ko tonga American na than la ko itum church alung li changwai sa se
No, check. Aje Laupong Baptist Church we Zinkum Hangshini da Panga Kakashunga Platinum Jubilee we nidre Kamayon we nga Zin Kokorum Hili Razanga High invitees delegates churches church we yorla Kala Laupong Baptist Church we members I corally Yeshu Christa we ringapa Shalom midlay Aje hitada apam ngate da way na mihaka Church li janra kami hi thei laga ya Laupong Baptist Church li la mi hya khana le shi mi de le matai mi kap ta shu Christian le shi mi lak de le ge chi shan kui de le aji hi khare la sao arrival la sao gi da ka chot da chot rok sarai sare kha itum aji nga zin we kho khrum hi ning uklung khamathan ringapha kala se ha ka sa uklung je ne itum kho ka sa da jangrum li shit se ge ba hi hang khangai ne ishi ajubi hi khung khawali la hap khano leihau ki da atam hi bungmati wen ha phokre da sai ka sa ne khava hita da problem la yau gi da ishi hui me re jaina yawi na phyaw mi lo da hangai ye ariva itum hi ngazin wi khokrum hi zata khwai sau se jaina ariva Masot Kamila hi issue require tuition Chanhong Baptist Church Mother Church in Samira Jui Matangjang Jili Masot Kami se ha hi Reverend K Pungshang Lekoi Jing we pastor na Samira no Ariva Masot Kamila hi Kwen da than mirno itum yawi aishang wo sai ko na ningka laga KKL number 309 Platinum Jubilee Wila number 7 hi itum khoka sadanga ningkala kha sangrum se na samvai mi da no we kering a tuiji zan khang sunga ra khaili zan khamaya revra og thui pro ho sipan sing rod na la og thui wan shimui na la revra
นวิตุยจิลีคิปะนักมาคำรำอาริงยานวิคาริงตุยจีนวิราวนะชิรากิดเลยริบรานวิราววิตุงลีนวิมังลากเทอร์นะปังชับเฮโรมิโลงันนาคุยดักเลยกจีบวิอุกลงมังลากเทอร์นะขมตุยมิโลอาริงยาเฮวิโปรแกรมริบราอีตุมิกับพนิงองค์ชงมินิงละกสิงรัมลีอาวานั่นนังรันมีกหายนวิกับพนิงกับพนิงองค์ชงสิมิโชงซาดอีตุมไซโก้รันนะกสิบมุรุมเดเลยโปรแกรมไซโก้รันวิปังลิอร์สังเดเลยนวิมังลากเทอร์นะรังรุมเดจิงรียันฮอปไกเรตาจัมตารามัยนะอีตุมไซโก้รันนะกุบสังรุมเกดไซโก้รุหิวังอีตุมกจีวันนะกุยมชุนจังเดเลยละก็อีตุมลิงตังขมียโปรโฮจิชูคริสต์วิมิงสิงดาอาวานวิลุกมชันกับปนีเอเมนนิ่งเชเร่ควร์นำมาสอดขมีลาทารากันยท่านมีไกจูวิวังก็เลยอิชูวิเศษหาสามีก็ให้เลยกุยจิงแบปติสต์เชิร์ชวิปัสเซอร์ลีก็จุนขันนิ่งชีพงช็อกทะเลอาริวะสัมกับพังตุยฮีสัมกับพังตุยก็เลย introduction ฮี Reverend Marcus Shimra เราพง Baptist Church วิปัสเซอร์น่าจำคุยมิรโนจูวิมาทั้งจังจิลีปังลันฮี Platinum Jubilee วิ committee น่าจำรักคุยมิรโนอาริวะสัมกับพังตุยฮีอิชูวิ local pastor ลีอาจำมีดเลย Lopong Baptist Church Platinum Jubilee Literary Hui Wangai na Azazami Show Apam Ngateng Data Wena Chandra the Clay Kala Rangarum the Clay Itumachi Shongzat the Clay Psychorally Kala Hiwi Program Set Saga High at Hishuda or Sakaina Masala atam gutiauka hui mai gai hiwi kachot la sangapang la sangdalai re atam wi kala shongfulam tangli masaga bai wangai na atam hi makai la hapok khawai da khangran ka sane ka shongfuli ajigatha hapka khno masaga bai wangai na atam hi gutiauka hui tui gai na ka saikor tacham daramaina itum Razang rum laga hitada ringapha sakmai tekang rock kala ringapha program li shuru khui kang rum hi rally jung kan ningshi aj Lopong Baptist Church na jingum hangshni da phanga kagshung we nitre khamyon hili rang rum ga haya kala rang rum mi ta khalaya khyashi ga baya ochang ra leigishia yakohoma bing Kala Lopong Church Vienna Church kang daily member wa satwi gahaya leishi kamataya Church we yolabing Jalilang da churches ngatay da Vienna invite saga salaga rangrum daklay special invite Spain ina abu amingina mahangrar salala natum saikor rangrum mi daklaya natum saikorli yakohoma ina Lopong Baptist Church we matun sada natum saikorli Platinum Jubilee we ringapha salam mi dale achu Lopong Church li jingum hangsin da phanga phakamataya Itumwe Rajina Nganaw Ramida Kala Nganaw Migahaya Mirin Shanung Laga Paningung Laga Lopong Baptist Church na Itumwe Karinga Rajli Jume Kap Gajia Kayagashi Masot Migajivana Member Gajivana Shimkur Gajivana Midale Hitada church we ring pa mai kap kajia program li kala nitre hili rang rum gahaya lang mai da Platinum Jubilee khamyon hili
kata khanai matela ila nitre khamayon hili church li kala Lopong Baptist Church li katom lakre Lopong Baptist Church na ringapa nitre mayon kita kala hili ila kasak babre rajli masot mi lakre da iji chawi kala ya bam jena kata bing la pai khanai la pai kata khanai matela na tum sai ko runa katom ngai re waina ragatom khami kala program li rangarum khami sai ko ri na tum mi ngurum khami kala na tum na katom khami mangai na program hi mapung ka pha ring ka pha program ka ngasalak tele ji hi hangai ramna teo hauda ngran nge ga sali mung ga shung ma ba shung khar chung ga le sare ka na thumui kasak na thumui tarkar ga sa psychology chawi shimjun li kan ka hang milo ka ji thei milo lang mai da ilila or planning committee bing lila ka hang milo ji hi pongai la ke ishiwi ka shap ji na thumli ngran ni khawai salagre khnao sada aje itum Lopong Baptist Church we jingkum hashine phanga ka sunga platinum jubilee litre hili katom ngai re waina razang mi gaya na tum sai ko rali Lopong Baptist Church na ringapa welcome ka sai nang soda jubilee hi ringapa ringya jubilee na sasar bulingba mung church pioneers ne awi no mirane jena na jubilee hiwi pilan kanga khamine alik soda awungwu kurum la John mi mung nala mga song kagamiro si committee pingwi sina wo song na love letter soda kasang mai uja hi si executive secretary STNB we executive secretary ni jali nchi juitili itumwe Lopong Baptist Church we Mother Church Abu Church mingai na hang ka Tushen Chan Hong Baptist Church yui Yokohama Abu Church we Yokohama Reverend SW Totri ujana la mga song kusong din mga song ra law lo da Jim Tangli iwi local pastor ila Lopong onore msamre ka mo nang la ka iwi local pastor Violent Baptist Church Reverend Paul Vushum ojana la mga song kisong miren Kachunga lefe arila committee na shoglaga shoksinga fre ka inala zakmai ka stenang soda ada dongli kiga msara salala mathang achila akamala khnauthang sorry akamang zinla itum kiga trakale mi fura mathang aina kiga sara achi mrazang khrala kachunga leidle akamang thorazang gila ki kida kleila leifi ena mathang zakmai les te naur henang soda zakmai jite ngai es kiga ishiwi
Lopong Baptist Church we ex-pastor being Mashaina Kradak Leila Zang the Late Kala Kajikataba Mawan Satu Gaila Leher Ka Naumira being Shimkromi being Krala Zang the Late Jena Atsakatonga imitatora Yarili Lagashida Jitengai ex-pastor Ayarwen Radagli Kala locally ex-pastor Atom Psycho Runa Agashida Ninga Mirino Atsakitese Oh Nishe Jutili STNB subcenter E Trukle Ena subcenter Vienna convener Kala committee Soda Razang Dale subcenter we convener Natanda Radakle being a Lakshida Ninka Mila Sakmai Kistiose. Oh, Joe me. Oh, this shit. Jena Ishi languaging subcenter with Pastor Ping. Agashida Karnika Milo. Yeah, Ishi subcenter. Oh, John Nishi. Chilling saw the church signa Radakalaya invite this church signa Kra Kala special invite this. Aji invite Saka Sada Razang the Kalaya Katongana Agashida churches wena invite this Radakale women, youth, Kala they had a church when rather late Deacon, sorry, Chipinji. Akshida, Kanging Gamiljo. Oh, Nishik, Jung Radley. Jena, itumi, Higali program li special salak kaina. Rawi kringam sorla sami gida lay special salaga haya artist saga rangrum dalay Miss Shunring anala aksida ni kami nishi link soda ishi jubliwi lum saki gaji ring phang saki gaji ning mathan saki gaji miglila charatang saki gaji oh uglum lang tsung saki gaji jubliwi choir is mother church we choir ni mother church we choir lum lakaina hili razangare kalaithoi mangali ari la lum lakaina thanmi tele hi isi mother church tusen chan hongwi Baptist church we choir ni choir sai koronala agshida Ninga Mirino. Early at 60 years. Oh, Nishi. Our church way, Leshikamataya Ping, Jolly. Church way Matai, Lada Leshikamataya Ping, church way Yola. Yola Ping. Junga Ongrum Delay, Gajigata Mongrum Kurla, Zang Delay. Anaka, Junga Ongrum Delay, Yola Binala, Akashida. Kangning Gamilo, as they say. See, church Yola Bin. Oh, Jungam Nishi. Other lockery, Shongaina. She our Liatans Terra. Our way Sacrum Dakalaya, VA being Kaka, Radliga, Kitchen Shongrang Zalazang the later. Ragzang Lega, Kaningam secretary, Razang then, Kaningam lost there. You see VA. Oh, he's VA. Another is it church we a coga being, Jolly. Sure being, Tikan being na, Agashida Kaningam, you know. I say Tikan being here. Now, Sada
locker isi locker ping member sai ko ro nak sida aning kami se khani ka thum tele re hi chang le tele ni she de sak mai ke stay here ri hena khika shap sar akamai thum continue sali kwai sar she Panran Minshit Sake 1947 to 2022 in the pastor Sarah Mikhai atumbing li paran tiom ka mingaya ka panran hi isi jubli kamera wi pangli khuimerno ina mathang thang pa shoke mathang thang ga lekha isi kamera wi pangli khuimila Solomon Jingkai let Thi Sampang Jingkai Lengang Jing village Maragava nextly KS Rejoice son of let KS Yerjung Nongdom village Kakutumali KS Kuntangba Jadong village son of Vreso. Kuntamba we know. Nextly, K. Kushang, son of Let K. Shimre, Nongdam village. Matang Shok Milo Atang was a declative. Nextly, Twingham Sarah, son of Let Alum Sarah, Lapung village. Nextly, Joy Jajo, son of Let Ahau Jajo, Singap village. Nextly, Huimi Hondros, son of Let Yamajung Hondra, Toyi village. Kennedy Sarah, son of Let Ating Sarah, Nongdam village. Pungpa Ting Kong Her, Nongdam village. Angam Kushung, son of Let Muring Te Kushung, Lapong village. SP Kalatmi, son of Let SP Ngaiting, Nukanan village. KS Temila Let KS Tamaling Jadong village. Asaf Kushung, son of Let Komok Kushung, Lapong village. Nextly, putting Konghar Lapong village. Ishawa uji ni kuimi okay. ML Joseph, son of Let Tangamba, Lapong village. AS Honshim, son of Let KS Kanmin Lamlai Kunau.
Nextly, M. Ramdimei, wife of late M. Chungkai, Mapaukulem. V. Resangmi Ramrevelish. K.S. Thanmi Lekoiching Village. Siti Aringla, wife of late Siti Lungre Silent Village. Twingam Sara Lapong Village. Nextly, Reverend K. Kanmi, Kashung Village. Ngam Shawon Kudai, wife of late Reverend Rujumhao. Somir Ramung Lapong Village. Somir Reverend Marcus Shimra Aruri Shibu Yaguma Laka Ojani Julewan (1947) in a hapokta as Rashunda 2022 in the Passer Saramik Haya Mi Pinchina Ruchi Mikaje Lakarui. Oh, sorry, sir. Lakarui program with Tilly Tuogiji the coaching pastor. Laka awili Deacon and a woman laka youth win a cra miakana pananjira kumirno 5. Nextly, DJ Pokpi, pastor. DJ Pokpi, deacon. Nextly, Eileen Adze, pastor.
Oja Uli Ngura the claim member of Tom Yakana Kukumiro. 아직은 관련이 정정 사고. Ning share sam ka phang tui mi tui gai issue local pastor kala panglan ngaran mi ga high platinum jubilee committee le ariwa ishi masot la wi adam khwika hwai sa se khani le le khare li la shio shunring shang lai kala ka khnia li issue local church na khwimi no Inaru Saljilai in the Tumula. They certainly taping they to lie sounds, ring a pa.
ha ke sang han kam ring a pa o ring a pa ke chang khat a I ke chang khat a we come and thank you. Kong lu pang mây đơ đơ lư kong lu Đơ lư kong lu chu bi li wi đơ lư kong lu ngơ tăng cơ mi si mi chong a lê a bơm hụp tờ Shawa rơ no a bơm hụp tờ chu bi li đơ lư kong cơ phùng li ta bọc li cơ lê hụp tờ Shawa rơ no cơ phùng tờ ba ô cơ thuy sai cô rơ chim lùi sai cô rơ chim hôn ngơ rộp lù lấy mơ chi lơ cột mi rơ nơ hi cơ thơ rơ chú bi li quy ninh khả mi nơ chú bi wi đơ lư kong lu pang mây đơ đơ lư kong lu đơ lư kong lu chú bi li quy đơ lư kong lu ngơ tăng cơ mi si mi chong a lê a bơm hụp tờ Shawa rơ no a bơm hụp tờ chú bi li đơ lư kong cơ phùng li ta bọc li cơ lê hụp tờ Shawa rơ no cơ phùng tờ ba ô cơ thuy sai cô rơ rau bơm li nơ cơ hôn sai cô rơ lơ chi hồ mi lơ rau bơm mây nơ chú bi li quy số cơ mi yo si mi shô nơ chú bi wi đơ lư kong lu pang mây đơ đơ lư kong lu đơ lư kong lu chú bi li quy đơ lư kong lu ngơ tăng cơ mi si mi chong a lê a bơm hụp tờ Shawa rơ no a bơm hụp tờ chú bi li đơ lư kong cơ phùng li ta bọc li cơ lê hụp tờ Shawa rơ no cơ phùng tờ ba ô cơ thuy sai cô rơ Ning share masot la sami gai la shio shun ring shang lai kala issue local church li rana itumli mi ga high rock shot kamata yi shi jin laga dumlak ai na masot la sami gai juwi wang kuchung khan ning share a river very tui pashok me hi woman chairperson
TJ Pokpi Baptist Church na Rapa Mirano chui mathangjang jili ina manganing luila ache ishui pau kapahi Reverend Dr. Daniel Kashung, Executive Secretary STNBA. Na rakhui mirano awi tui pong na achi ishi Platinum Jubilee wi tui kui sa dakhle Jubilee tele konglu. Aring sing speaker with Bible text na Pamonsi chapter 25 verse 1 to 9 hipang rumsa Prohona Moses le Sinai kapong le hitade hanga Israel nauping le hanglo ina natum le kaming le jile vagashung tarang Proho we wang ram jina sabat mayon ki kichina kum tharo nathum na lui vasangra kum tharo ada tragathe yamkui samatha da jiwe athe kachip khira kha kashne kum che ngalei chile ngasam ko khwiwe sabat sara prohowe sabat na lui mawasang alo draga the yamkui la masa matha alo nathumwe lui li ma morong kshok chi mahat khwi alo Masa kamatha targathe rongwe athela maphakwi alo kache ngalei juwe ngasam ko khwe singkum na ngalei juwe sabat na nathumle kashe kaza ngaran mira nathumwe wangla rao shinau rao mayar nawe wangla ngalang kaphe pingwe wangla kala na thumle ngaso khara khama pingwe wangla shike we wangla sayur saiko we wangla lan jile kashok na thumwe kashak sara na thumna Lanjing ji kum shini ni aina shini shada shan kuida lanjing shini jiwe atam singkum hamati da jikora kala jubilee we dala ji kajang kashini we katharathang kui marai da khonglo ngatang kami zmi jithang nathum ngale apam hubda dalkhong je shava shivat valo katharati ngana khoi sai ko river sok ming sarana là sát thế này, ông ngờ chân sát gì chứ, ngân là phá mấy cái gì, Bible phá mi bồ lì là những gì, thà là cái này, in cái sang được bang sắc cái gì này, ở đây cái gì, cái là akam ng thorwi, background chỉ đi sang cái này. China, ari nazinwi message in a introductorily hang hauge ngana kui ke theping kula ma haire khashi ga baya
issue yaw homa Deacon Ping Jubilee Hui Committee Ping ông hangve ram hiwi mi ping sai ko rali rajangai itum sai ko rana Jubilee Hui ringa pa salam on behalf of the congregation mi hauge jening so the itum sai ko rana Jubilee Hui salam sang ro sene chok san lo ping le sai sai nganing le ga cho handshake sang ro khao sai atam mi de le fiye Vereshi Rarhaire Lopong Baptist Church Pastor Kachung Khana Sharandra Shokmida Charatada Ram Ngalehi Mangla Homida Ajava 75 years Kagashungwi Nidre Idum Saiko Rasambang de Kale Vang Relining Xie Tuipong Ji Jubilee Hui the Lu Kong Lo Kong Laga Kisagi Gajigala Imachuke Jubilee Hui the Lehika Kong Hiva Pailake Atang Ajui the Legimum Tanamne Mashok Namane Yang Yagohoma Malung Ring Lagan Hitatangla the Kale Itaye Ataba Jubilee with the liver Kanali pounding sounds Kongi Gajine Ka Ajava technical problem Kali had the Atang hang the lay Akamava Kaji made the Kong Mirano Jubilee with the liver Lopong we misai kora Seha sangai merano Ngachangka merano Bible pangai merano Kaila patirano Ningai la kahor merano Chanhan la ka shim merano Adang pagazali Mikai kana ngazek de kale in shai Shai Ningai mohorna mune da Shebava Sate Naire Han la Shepaye Zad la Hang Tainaye Kumi Mali Ngahan Gatai Gaji He Very shipping way Quality Akalake Ishi Lopong la Ji Tamkui House Arila Mataye Hili Matame Reno Gajine Tui Kamatha Pingwing Jaili Tangul Tui Kamatuli Eva Matu Tailak Maji Mane Teu Teuba Matuye Ishi Yagohoma Marcus Tangul Tui Sheng Agana Matuye Manganangai Matui Tangul Tui Churches Ping Pastors Ping Mathamla Deacons Ping Double plural Teachers Ping Shapti Duli teachers Kaji plural ne Plural line hangra jaga teachers jilo Jimaning la Tangkul tiwi plural la zang laga Ping Jiba himazang lilo Jaina Pastor Ping Deacon Ping Choir member Ping jire Members Ping majimara He Ojana Mashungla kaina aring zing Hangai ji ili reflects halaga Hangai na hauda Isi Yagohoma Ping Psychorally Iwi legacy Ningasi Kayagasi la Pong Shokta He idum na share me say da Hangai ne Eva Oja Sahida Oja Zingum Kasanga Sarahida Karar Papa
mati bapa gejilang abai ka iwe uklung diva tara ka matsi mane de khiji ne ili mina ningai mathai da hange chui bang I mlang so mane ko iwe khang ja ji thada ka samane chili lang de I matha mai de la masa thai mane ka ili matha khamai mi ka chung ka vare sile jubilee wi thiliba isi lo phong lila iwe ningai khama tha hi yaw sang hau ge rim pha me ro no jo ran so mi ro no tang khul wi jubilee ai na Israel no ping wi jubilee khang te Israel no ping ba chingkum hang phanga ngali jubilee kham yon ne tang khul no ping ba 25 will 35 will 50 will 60 will 70 la 80 la centenary la arila tangkul ka tongawi kwasqui centennial that is 125 years tangkul Baptist Association ka tongarum da mayon se igichi ara itum chui khangaran sapo ka haine hi ringa pha pau ne itum sai ko da chu wang la sa sa se the look khong he we significance khigale iba aring ya the look khong we significance itum thaisin khuya khawa achu jubilee hi kanare kaliga the look khong lo jai laka ara khong hai re sal sai re khwer la tu sharu ye na yaron ngala ka chung gra la ga la sa mi hai re khong nai ping ka chung gali sei hop tei that la ga mi za mi mang hai re jena lo phong li jubilee kham yo nai na kai hau ji si gi ja kiwi bangla jaga lansing wi pongli o sheba wi pongli chi wi pongli nang roki ji si gi ja jubilee ji makana thure singra aring ya jubilee wi the lu khong se ngana se verse 9 tili ari scripture pa mi vuna pa shok mi hai re thoughtly Old Testamently yaw avajide yawa yaw hi awi avajui angachi Hebrew to liver shofar s h changai da sho gajine h mazanga ka sho majimre isi tangul traka healing with legacy majimanyang legacy hissing sound h changdak leji mazanga ka chu akhon so far ari rasungda jire ka hipa shofar hiwi ka khalata Moses na Israel na pingli hokui laga tam ka jithai atam ji tam tai re jaga telkhong laka ari wani tumna kanda ga shaw keng shaw de khlai ji churchly kause da proholika khormose da chaukitar na kanda azingli nganing laka sehasari thui laka rivra narau chaukitar ina church we kong azing hiling nganing laka prohon na we ming sing the seha gasane kanda akhon ka sami ka chi vali aring thor aring zin mi ping we uklungli na we mangla na watsami da church kangai rano na we pau ka phang na ngai rano nali masat khami we lara sarno da chaukitar na kanda ka sauji ji ka thane jubilee kajihi Hebrew tui atumna
si jing de khle ji kaman sa la kai na khi si jing le jaga Yoel ge ji wi ka khla na ang ji yao awawi ang ji ji li yo ko hone je ari Bible pasho ka hai ji li jingum shini na jingum shini into shini li shini na matai jaga multiply sa ka 49 years 49 years hi sabbatical years hoye sabbatical year 49 hi ku khle da 50th kum ji liva jubilee khamayon ne jubilee ji ku bhaya ka chui kum chui thili shan phok li laga another 7 into 7 years every 7 years is sabbatical year abu hi shini si the shini hi chadli laga jubilee wa mayon li china lari ka thema Bible ka piping na Jesus Christ na ragi ke ji jubilee kum tare dahangi china Jesus Christ na tal khong ra ke ji tal khong laga ra ke ji maybe he significant halaga na kapi ga hai nei ke ji idum kapasam phangai 49 year jiwa nga leila chingri ai nga samkhui nga sakka je 49 years lui ma wasang sak mane wagatanga 49th ke ji kho jingum hangmati de chi ke ji ko jikum ke ji le 49 years ke ji minim kho the 49th year 50th makarang la kawi 49th Geneva lui mawa ngasam ngasaka lui mawa sang sak mane drakha yam kui la masam thang sak mane lui li third khar ka shoka mala mahat pai mane magata khmi drakha rongwi aina ka shok athaila maphapai mane kajang ngalai chui wanga chingri aina ngasam ka khui kumne ngalai chui sabat na nathumli kashakatang ran mira nathumui wangla raw shinawaina mayarna wi wangla ngalang ka pheping wi wangla kala nathumli ngasokra khmi ping wi wangla nawi shikai wi wangla ngalai jili ka shok sai kor kashagaza sere Israel ngaleli tele ka khong ka ji significance la kaina khonga jubilee rahai re ka jaina kui mare da jubilee ka khong jubilee with tele ka khong tran ka cham now maranau ka chung kana ringa phawi chartai da hang ji maram khalai wang chargata ne kumhi Mosaic law Moses wi aina tishuda kapi ga hai atishuda jubilee kum hili layman this is very important jubilee kum hili layman kok ming roka Israel no pimwi chat khana ka ham ko ari hon isi wi asa mai tum chu chin na se yang layman kok khami ga ji phap matang wi hai ase layman kok ming roka your ka hai property la han ming roka phatopli ner ka hai ping rau pang wi ai na ka ji ho jubilee kumli sai ipai akamang thor matire ka ku meda jubilee wi kum hili mi ka chebna awi shimlui han ming roka this is very serious itumoi banga hiba sakmatai na phalunge khongnai nauli your ka hai
โลกหายอักขะไอ้น่ะอักขะขลังอดมาสังรกละวเรลีงจิโลก็จะอีโปรโหงตุมุยวเรเนดะก็โซกหาย legislature อายินเนเซมกหายอายินเนจีชิอันเนอีว Old Testament วิก็ตำนาวมันนี่มันเนใจเนอีวจิลิทุกเมตละมัวไทยมันเนCharles Wesley นะ1750ลีกปีกหายอันเลงกหายข้อครุมลาอาค่ะ blow ye the trumpet blow ลาฮิวีอลุงลีเวสลีนะจิชูลัดคราวีพิกเจอร์ให้หนึ่งโซดาจูบิลีอัตมราไฮเรโมเรกะพุงปิงงะตังคุยกะไฮปิงชิมลีฮันุงโลดากะจิชัดไซเวสลีวะพับไตเรจูบิลีวีตะลึกคงฮิวะ it is an announcement มีกะเจวลีปีดะคะเลปิงลีมะทุกโลยังสังกะไฮปิงลีหังมาทอดตะคะเลยโมเรกะพุงปิงลีงะตังคุยกะไฮโมเรกะพุงปิงงะตังคุยกะไฮปิงชิมลีฮันุงโลดะกะจิชัดไซเจกะจิชัดโมเรลีเนอร์กะไฮปิงจิปีนะมุงกะไฮมิรินฮิมึงนาไทยดอกฮิไปลักไอ้หนึ่งไหนวริชิปิงบ่วริชิปิงนะฮิไปลักไอ้หนึ่งไหนคือฮิมังลาวีอะคนไอ้หนึ่งนาซีจ้ะโมเรลินเนอร์กะไฮปิงจิปีนะมุงกะไฮมิรินไอ้ดำวยนะฮาพกตาโซกมีมกเลยทาดาโมเรลิทีกะไฮปิงจูบิลีฮิลีจิสุคริสต์นะที่ขมิวิมังไงนะงะตังคุยให้เรคริตเลมันจิสุนะรุ่นมีให้เรอิงทอดทักทุยมาตุเมื่อทุยมาตุเจ้าเรื่องแล้วก็มาทุกข์ก็จะตั้มจังตะเลยเรอินลาอักษาชาก็จะก็เอเวโมเรไซโกเรก็จริงเราเนี่ยก็ซาเดเลยเร่อีวันนิ่งลีเจ้าตัวช่างสักก็เจจิชุนรุนมีหายเร่เสียสักกูไปแล้วก็จีอีทุยแล้วก็อีเสียทุยสักแล้วก็ฮิบคิกเลยจังก็จะปรายหนาวกระราสาจะก็ปรายหนาวให้อันหนาวไม่ระขึ้นนี่เลยงั้นก็ก็สิหังไปรุมไม่ไปอาบาบุที่ไอ้เด็กสังหารเลยอาบาบุที่จะมังก็สังหารเลยอินมังก็จีก็สังดมังไงเลยมังจะมังแล้วก็บาดทีไงเนี่ยอะไรน้องมีอะไรคาร์บาฮิลังอะไรใจน่ะอาบาบุทัดมังบ่มเด็กเลยใจน่ะมีพินะอาบาบุมังพุงแล้วก็อันน้าวที่เนี่ยขี้อากจังชกรู้อาบุลีบะไม่ก็จุยเนี่ยยามาพิบาลอีวิมิรินอีไม่ก็ชิจังน้องเมียร์ขึ้นนี่มั้งแล้วก็อเมริกันเนี่ยจะก็อาบาบุวิทักก์ไม่น่ะจับแล้วก็คอนซัลลิงรักษาจะก็จิตทางตัวอิเลชาร์ตาจะก็อินี่ขนาดจันทร์แล้วก็วุ่นมุ่งนั่งโลฮันนุงรักษาเร่น้องเมียร์จะลีอินาก็ชิมังสัมพังไงนั่นเรียกสัมพังไงเนี่ยอินี่เสียสังรู้ไหมนั่นน้องเมียร์จะลีอิเลียก็ชิสัมพังสักมิโลอีอุครุลีเกติอลีปั๊มเดลีละกันเนี่ยใจน่ะอาวุธน่ะน้องเมียร์จะโฮมราศัยเสียสังรู้แล้วก็อาจุบันน้องเมียร์จะเมื่อมังลุยมันเนี่ยจะชาดเลย
Karita Leman Jishuna Run Mihaire. Romans chapter 8 with verse 2 li. Kaja Christa Jishu Willungli, Itumli Karing Kami, Manglawi, Ainjina, Morewi, Kala Katiwiena, Ninkan Nasakaire. Kiwivangla Jaga, the Adam Wesley explanation jili hili anahi conclusion hi kamine aringa jinwi the luka kongwi message pai de ngana fuse jubilee hopogaire jubilee wi the lukongaire aringa misaikorali Jubilee raga changhaire Lopong Baptist Church we Jubilee raga changhaire gajiwi announcement he other get ready to receive Jubilee hi rahau gida Lopong Baptist Church mi gajivo get ready ara kangran saulo your next action hiwitili nashiki savau gi jigle log hai luigi kadada han mir lo jisi ja kimyara Israel now being with Jubilee na itum with Jubilee hi ngatay ga teuka Israel now being ba ngalang yerta ka haiti kati tawi lam leret lege jine mu yorta bai ne yorta bai ka Jubilee li han mi lu re ge wa amai pa na sang kasang amia kana lumasan bida lemanji lo han mia ka mayaye khoti maninga ka yor chau gai hi atumli mi gai ka chi chawi lam shin mu yor ta pai samane kasak ka za ka khnangli yor ta re jilala paisa khui gai chi ana murun rala Jubilee ane tangdang rai chitla Jubilee atamli automatically hami falung de jila ji sianne are we context liver ideals ka thumaina machuk masangai lemon ko khami run khami han khami hi idumi context liver number 1 forgiveness Jubilee rahaire I vareshi rahaire I mature side crystal ga thayam ya ga side jui bangaina I wiyaina kajigata crystal mag thaya khali Jubilee following this Jubilee hi with liver I in a mapyomi karara iwi shim kuli sashimi gahaya iwi awoli ishavali abagatoli rek mi gahaya shim kurjili na mapyomi shabra mpyomi marajaga Jubilee hi it is a fact here makanamare 3 ideals number 1 forgiveness pyo committee uklungli Jubilee with the look hong hai re ila chili razam hai re chui wangai na number 1 ideal forgiveness I pyo mi phalong re pray ghal pyo mi ngrok lo thui ga hai kharjan kaw ga hai ya kharjan ji
ตั้งกุฏิเลียไฟเก่าจิตจ้ะเก่าก็ให้ไปจริงเงินเอาเงินซึ่งแล้วก็ขันนะเงินเรื่องลีเงินมือลีคริสตันที่เพลีอากาศนะอัปเรฟนะที่ให้คริสตันสิ่งร่างตุยังบริสุทธิ์ไม่เรื่องไงมาเพียวมีกระเทยจีเพราะเราใกล้ข้าอุกลุงลีอินมาเพียวจีคุรันเนี่ยตั้งเด้อพุ่งมาเรื่อยเด้อมาเรื่อย no จุบลีมาย้อนไกอีตุมอะไรเงี้ยน้ำมาเพียวมีชอบรักเลยคิดปาลีเพียวมีกี่จีกันเลยน้าพักวิโลมาจุกสาโล number 2 liberation น้าสังไงเลยเงทุ่มเดาจำมังเดาเงทุ่มเดาอริชัยเดาเงทุ่มเดาลีเลยก็นลีบริฟรานนะตะเลนมีกายจิมสิจินละขเลไม่นั่นนะไพศาลตันก็คุยกับจุ้งขเลให้เลยจังกันนั่นนะมาสมังรันกันจีก็เนื้อสับนั่นนะขเลที่ลีแฮนเดิลเลยกายแล้วก็นั่นนะบริฟรานลีนิ่งสิกิจิมันนิ่งสิละนั่นลีจูวิมอร์จินนั่นละขเลสากา liberate yourself นั่นนิ่งขันเอาโลBible 里边讲哎，那个讲看这书里是怎个看，看么兄弟推嘞，哟，什么怕么呢？讲个真的推嘞，什么怕么呢？的推那个，么啥路几个真呢？那就哎那您看几个真呢？个真呢？message 爸爸，看么兄啊 message 不真呢？个托马里 healing right 可咪，您个咋 right 可咪？ก็โจทย์ก็จังไรขมีก็จัดไรขมีอิงสนาก็มุมไบลีอาวีแคนเซอร์วิบัง operation ว่าสักลักแก่ก็เลยได้ตายดัง I think not less than 50 lakhs ว่าสักแล้วก็อาวีคลีเลยก็โตงยอร์สอะไรแล้วก็ว่าสักแล้วก็ก็จะทีกันครีลีอันจ้าก็จดก็ติบก็ให้เล่นก็ต้องจีแรงก็สับพลุงด้วยว่าสาวแล้วก็เลย complete เมื่อไรล่ะทีลีกันจนทั้งจีเป้าชาแต่เจ้าเอาอีกส่วนเอาเป็นลีก็จังคัดล่าตั้งหันจะไอ้กะทีว่าไม่ทีมันไหนทุกผู้ไทยจะดูเจ้ากะทีอะไรใช่จีอะไรว่าอเมริการักตัวเลยเขาเจ้าจะสุดเลยก็จะรันจัดนี่ก็ละมาเท่มัน now บริษัทเป็นน่าอาศัยยังหรอน่าอาศัยยังหรอริงนั่นเลยแล้วกันนั่นน่ะคำท้ากันเจ้ากันจีขเลยจีเชื่อมาสักไงจีบริษัทนั้นนั่นเลยไรมีให้เลยบริษัทนั้นนั่นเลยทงสักให้เลยบริษัทนั้นนั่นเลยนู้นก็เชื่อที่มีให้เลย and you are not มีวิกจอจินนะไม่ไรมีเรื่องมันเนี่ยนู้นคงได้ว่า school fee ไม่มีเรื่องละเพย์โมจ่ายตั้งแต่ไม่รู้เรื่องเลยเด็กเลยนั่นยังใครตัวเลยได้ why แกก็ตั้งเรื่องเลยอีทุ่มวันนี้อีทุ่มนี่มาข้ามมันเนี่ยจุบลีวิธีลีวันนี้ข้ามเองสังไงจี three ideals number 1 forgiveness number 2 liberations number 3 healings hiva alert ka sane kanda sauda kan lene ila jubli with the khong da kan lene ila ab ina fau da kan lehi jubli with the lene khong da kan lene hang ma thot da kan lene vang malan da kan lene hang chi phun da kan lene jubli ra hai re Jisu Krista na cái chính làm li không là cái khara tâm li hi theo rồi chăng hi không là cái khara tâm chỉ li
in a national kan ili hang tu ko ngothak ana tuyeng ga awi mangli ne ava ngothor ne de ka khui ne Jesus Christ na muya tungli de lu khong ga rai ji ko ta da khong de na ayo da an yeng ga thui ma thuk ki je China ya oja now the Jesus hit the ra la ising ra iba traka mili kido encourage masathe mane Leviticus 23 with 24 li singuma khali trumpet khong gsi le je hi khigla jaga means it is a communication trumpet jo khigla jaga kum khali Zion ka phungli wang san laga china nai hanung ga hai jong bari brana lum san nai da ka za juwe na rai mi marak khali ba ka sha ka za lawan sak marak khali ba ka chot ka chang ji mu phung khara ra ji phung sak ali rai khabawi appeal ka sa achal ka aung raiwara jaga trumpet khong laga atumba chalo mi ka tong ajili trumpet khong ai re jaga raimi pingwe atumi te lekhong ngate gi jine chi khong laga sok hai re je hai ka ba rai khawa ne nagaram lila jondang tike lai wi unna jili electric post saung ro ke de sai teng iram lila kongjai ra atam lila cho chita nimong hai ka chita da saung ro la it is an announcement ra hai ro ko na cancel ka zawe jisi ke ja chipa ju ka khanang te re na ramli ka te mi na rai ra sai re jisi je chi khang sai jing te re ram no bin arihan isi tangkul no bin wi khang sai a khale je khigla jaga isi leadership mo khui ro tu mun ne ang ki bang la jaga lai ri ki them kha ba dai re lai ri ki tam na ka chung le tam cha che re khul la te ye sang la te ye ko tangkul no jai ka tai tu lui tum sam bang se re dan tangkul no bin li ari jubilee with the lukhong se jaga itumwe moral deficiency tang no being moral deficiency lehere tang educationally backward we are going behind so many warnings ara Jesus Christ rara jile la kipa ka mong jile ka kipa ngi jile ari ya Jesus Christ ari ya ra la tele hili khong jang ne chi wi jubli ku khle da ke ang le sok la ka ta khong la ra si je Jesus Christ ling so la ka chang gi je kipa me khle hang yang na ma tui da khle i pa la ma zeng sa la hon the u ka khnang ja phai hi itumli aring ya la hi hang mu thot khami ne 1999 we December trumpet lady aka leye jili Mr. Flurry na kapi da hang the trumpet is a voice crying out in the wilderness and noted that we must finish proclaiming this trumpet heralding message by fully supporting God's work before it's too late. Message we hili nida le di java. Aba ana hili mida kalai pa hiwa trumpet hi 1999 we trumpet the December trumpet to we magazine we kigane. Chili Flurry na kapida kalai hi. Tele ka khong hiwa lam hang li nawi sakang yi oji matada kupsang haulo
Verivrawi oji, verivrawi ningajangji salo. Verivrawi sangsa kengaji mohina reng leka. Nali migai talenji masung lakainya salo. God's prophet, Verivrawi Marana, is sounding both the shofar and silver trumpets da anagangnya. Verivrawi Marana Yokohama na. Verivrawi Marani Yokohama pingne, deacon pingne, missionary pingne, evangelist pingne. Atumna tangkachida trumpet hi khong da khale ne. Trumpet hi we cut final meaning ba, God's final warning. Kanda sawai re ja ka final warning ne. Aya chang isabu gu tui thi e, sabu gu tui thi li kanda sawai. Sounding yari ga tong li jishate. Iwila thanga jita da jishatre, no wila jishatre. Atamji rarasare. Solomon na vereshim third jigatran 120 priest pastor ping jire arui lihangka. Atumna ram arui yawawi angji ji khong laka. Atumna prohawi message Shim kasawi ringa pawi Solomon we seha kasawi ji shatte the hange. Trumpet has a message for us. Ring ya Jubilee we telukong hai re singara no we bangla message akang sarano. Hiva urgent salagay mayang sanghaya say Jubilee hiliva mapi lui se hiwi hiliva mathuk se chui ka khalata kapi jaga physical kapi pali maning ho yang sang laka kapam ji kapi ka thane mayang sang lui se sa khang yi ji ran na li mi ga haya talent ka teo khaji singulo ngkar thilo heart cheering ran na li ring satale ning mathing satale lala satheng satale mili no encourage ha shabtale matha miwi wat mali se maning jang makanam ne makapiklo makapikzatlo masor zatlo mashun kale yami ngasal ka ringi jine mili miwi mấy tay tuyển này rằng chiên pu rồi cái chiên sinh, phao pu rồi cái phao sinh, sam suk rồi cái mai này mà mì mà này, sam suk rồi cái sam mì lo, ma suk rồi cái ma mì lo, nên là verivran na chi mì rồi, he acceptable year này, Jubilee hi vào, verivran na niang ko unga. Ito may meron turning point na kang sang saglaga hiwi na ila hisara ka juwi turning point aka sang sangaye kaga tumali like share ram nabing Jubilee with the lihiva irresistible nana mangna mara jilala khong ra nana maning chang mane jilala khong ra knowing a lemli nana sadakale katong chili nali blowing trumpet means nali warning me the kalene seha sangai mere mathuk laka bible la pangai mere mili leshi thai me haure ngachon ngai haure idum bare shi sada sangai re ara Jubilee we the lekong how gida ili warning hi ra how gida
mang la vi vang na khi mi re mang la rai sari shat sa khui re tăng khamang ji hor hau ra mi cái trong gần là tăng khamang cái trái nè rồi xí pin mà tăng khamang li ring sai trái nè ra ngào hồng li tâm mang tiếng anh là chỉ lý cả hàng mấy này sinh ra y cái gì yang cái gì ở đây là người trái nè mất tham la mi sao cái thơ mi khơi yom mất khinh ninh mất có bỏ thọ đó không mà sung cái hồ gì mà thấy là tâm mang tiếng anh là khinh means mang lao cái hồ mà cái thấy Jesus Christ nó bảo mà ra rằng là câu việc tâm ở đây vào chim mình ninh mình này chú ở tâm mình ninh mình này ít hôm Jesus li thấy cái hay ở mỹ hier này chính cũng hàng sinh đi tập hàng à very sai là cả ở đây ít hôm cái ta được revive sao ra cái ta được revive ra lo phong li educationally cái ta được mang khuyên cái sự ra Ava being here ready saulo. It is a challenge. 75 years Jubilee halaka mi mai yang khawai mani mane. Hiva mi mai yang laka lang so khawai la mani mane. Aring ya lopong shimgur kajivale. Delegate itum lila. Lopong wi the luga kong hili ranang hau kita itum sai korala khanga chaya khaba khuira khabai sa se ninga tei khabai la sa se manga ba khabai chi uklung chi itum prepare sa laka ringwa se da ise kahi bribrawi mangali shaki sa ngai ne ran so mirano amen. chát mà chả răng chỉ pin mà chả là piora ung hao rồi phải mà sao mielo chát chỉ lấy phê cái chung lấy phê chả quý sơ là cái chung mà sao phải là ung hao cái pin đó đó ung maman cái là sam quý sĩ chỉ hàng ngày này sim chun mà sam bằng răng chỉ pin là shock là cái yearly reception này nè youth week thằng nó pin pam sare chỉ lia thùng đi cái ngàn khuyên rồi sẽ your lapping church it's service utili pun ka ngasami saloda hanradle akhama hi photo kabla ka ngalang da ku show ko pai wi chi tha chances si mi de le rakami serlo coffee hi nam laga mang shaben na da mang lo ila tharawa ka pe jai re mang mi serlo mushun nyam lem ni jang mang mi serlo zum thai na thor khui je khui se akhama program hi timing khunungli timing schedule le mi se re or chat se kama ngalun lan mi kuira David Siro Memento Kalami, Reverend Marcus Shimra Local Pastor, Kasat Kasang, Reverend S.W. Thodre Pastor, Tusheng Jahon Baptist Church, Pokopa, Reverend Dr. Daniel Kashung, Executive Secretary SNBA. Hi akamal tour program ni, jena akamal hi atam chalagay na, itum chatbak faisa se, mishlagay. Achuwi ngazin khokorum ni pau ka pha khirami ga hai Reverend Dr. Daniel Kashung ni ka chung khaning shi le ana achi ishi Platinum Jubilee wi tuikui Jubilee tel khong lo ka chuwi thana hairaba ni introduction sami ga hai chuwi wang ka chung khaning shi re akhamala ojana ma chim pam re chena river itumna program hi mang jangrang laga ina akhang cham sangau ge akhama church bell hi mashaumre isi Jubilee wi tel bai hi khongmi re ge chi bai hi hang khangai ni
Jaina Arriva issuing a zinwi kokrum he ngajang sang kawai Jubilee we choir na ningashi lahi tan mirno Jui kakup ngashida aji kakup we say hi Reverend Maling Shimre Island Aze Baptist Church we pastor na Samirano Arriva Yari Ashang was I got na ningalaga Korkum Lali 460 PJL number li 14 hi sangrum say Sase Lapong Baptist Church we Yao Nao Li Hoga Shok Zimik Sho Wena Chandra Laga Aj Hang Shini da Panga Gashung Gahaya Vareshi Karawi Nitre Zimisho Kwira Kamiya Kasa Kawabri Brali Ning Shishi Hairi Vareshirar Gahai Gijihia Brahona wi Mangali Kayakala Gahaini Nganuila Gahaya Matei Tankamaya Now Shinau Gatamani Mani Jiwi Wang Ina Aja Lapong Baptist Church Siha Saralaga Ya Ribrana Hogo Kuya Zinkum Wena Hopoglaga
อาจราชุงก็ให้ฮิบะมาเลยละงร้านคุยละกะไม่ช่างละช่างขวายสาละกะก็ละเรื่องก็ให้อเวรชีจิงกุมเฮียมีเวียนโปก็คุยปามันนิ่งละเรื่องเวียนมีโชกเทียมีก็โชกจิงกุมนี่แต่อาจจะchurch na hag mahalak kahaya mi kmowi miktali sajithai tele praho hi nawi lumashan khami nawi nganaura khami kala nawi ngjon khami manga aina sagashabni ribra acha lapong baptist church na now shino paratha tharwen thwilaga kasar sam shok ka hai sai ko rali nawe mang lana ka chui mi lu shita manga shongwe mirin chatba ki che atam hili jingkum hangshini da phanga mayon ka hai nitre hiwi aman ka sak mi ka chivana thei phuida pha khamai matha khamai ka shung khamai leya khamai ya mi rin chili ring walu shit khawai raho ram ngale hili ring rum da khle sai ko rali nawi so khami ka chung khata shung milo da chiwi wang sia sa da podali ach church we yo go homana than laga ngaran sang laga Rivrawi lumishan kami mga chi aina ring ka pa kamathanay na aring ya chupli hopok hayre hok pok wena twilaga ari kup ka sangwi service aina tangda rohona zang kami mga chi aina itum nawi la shang rum hayre nawi twila shang rum hayre nali se hai na lam sot mi ngarum hai re shakhi ka hai masot mi ka hai sai ko rachi praho nawi ongram re sang khawai na sala ke prahona so khamiya ngayang sang sak milo arai thumi ngaran ka hai program service prahona sang mi da chingri aina hapog laga chingri aina kupsang khang sak chwi wang nali ning shi masot khamya nang soda ara ithum sai ko rali kathara shim hi wena jingre aina khachu homilo da Jishu Christa we ming sing da sia kapone amen